Ljubomir Jakšić od rata pa na ovamo u Sarajevskoj Ferhadiji prodaje nakit ručne izrade. U Ferhadiji svaki dan, tu zarađuje za hljeb svoje djeci. Sunce, kiša, snijeg za njega nisu prepreka, jer se mora se snalaziti. Ljudi koji se okite komadom njegovog nakita su mu inspiracija da radi i dalje i zbog toga voli svoj rad, svoj grad i svoju domovinu. Najponosniji sam, iskreno da vam kažem, kad pomislim da ova zemlja svašta trpi, a opet opstaje. Šta ja znam? Ja kažem, ponosan sam onim običnim nekim malim ljudima koji će vam prije izaći u susret i koji će vam prije pomoći i u koje Bosna uvijek otvorena bila za mnoge i ima srce za sve. Samo neke stvari da se poprave. Volim otići svugdje, ali se volim i vratiti svoje kući. Iako živi kao svaki prosječan građanin ove zemlje i životno se bori sa svim nedaćama, optimizam je ono što Ljubomiru daje nadu u bolje sutra. Naročito bolje sutra mladih ljudi koji mogu mijenjati stvari. Živim od svog rada, normalno volim svoju zemlju i volio bi da sutra vidim neku ljepšu Bosnu i Hercegovinu, neku normalniju u kojoj ljudi rade, u kojoj ljudi normalno žive. Imam poruku za mlade ljude da se probude i da uzmu malo stvar u svoje ruke. I da jednostavno ove nesposobne, stare smijene i da normalno okrenemo neki normalan život i normalnu budućnost. Stvari nisu uvijek crne i bijele, nijanse pronalazimo mi, a one svjetlije pronašao je i Ljubomir, obični bosanski čovjek sa Ferhadije.